Gores hwerire timu ya Ntungamo kusinga Rwampara hagori ibera harizoro omumpaka z'ekikopo cha Ankore Cup emwe teberwa mu kicweka cyo kubanza kandi ndijo bagitebera mu kicweka cya kabiri empakeze za Ankore nezo kugaruka mu kuhinda aharwa mukaga ha weekend eji aye bari munga kupira kwa gutari mwangu agwa gutanguhe goals ibirari busha twateba twazana gestiru ko twazanira cyo ngo nyuma utarasingire twati this point sina tune kumekinga shwango wa katano still baza wa Rwampara kuronda buhanguzi batwaruzi n'impire eshatu konka aro progress konka kutura Rwampara to district insia kino buzubwa mani akintu cyo coordinating kureta bazana mu kampu cyo kubanza training Omakuragandi timu y'ompira gw'ebijere ey'omuruka gwa Kabare egwire kikaza na timu y'abanyamakore ya Media FC omuzano gw'omukago ogubire gutebekanisibwa mu rwanirizo w'obugabe bwa Africa Brenda Tushemerirwe abana b'emyeto muteka mamani obutaranta na mnongo mbyempira twine program nangwa eyituriyo ntukoraho eyo kubasa kwija kubanturondera abazana b'empira scholarships zo kushoma omuzano ogu guzanirwa hacayi cya Kabare mu Kakanjo